Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Sapunapun jatane dumugi sami strategi anak rahayu nggih. Ring video puniki Pak Gargita sani mangken jagi nelatarang materi indik pidarte basa Bali. Nah, napi keh pidarte punika? Pidarte wantah wangun alus saking kruna pidato sane mawiwit saking bahasa Indonesia utawi bahasa Melayu. Pidarte inggih punika daging pikayunan sane kewedar ring ajeng anak sareng akeh. Sane matetujuan mangde indik napi sane kewedar punika preside keresepang saha benjang pungkurane preside kelaksanayang ring sejeroning kehuripan. Selanturnya nih sane mangken Pak Gargita jagin latarang indik wangun pidarte. Wangun pidarte punika akehnya lelima. Sane ke pertama inggih punika tema patah sekali unteng pikayunan utawi topik. Sane jagi kebaosang utawi kepidartayang. Sane kaping kalih murde yang ning bahasa Indonesia inggih punika judul. Judulnya patut mupaiketan sareng tema. Sane kaping tiga wenten purwake utawi pemahbah pidarte. Yang ning bahasa Indonesia pembuka. Ring pemahbah pidarte mendage pengastongkara utawi pengastuti mengenai bagia majaring ide sayang widi taler pesinahan anggan pemidarte. Selanjutnya wenten daging pidarte. Ring daging pidarte keanutang ring unteng bebaosan tema utawi unteng pikayun mewah manut ketujuan bebaosan. Selanjutnya sane kaping untap wenten pemuput. Pemuput inggih punika paletan penguntat utawi yang paling terakhir. Sane lumrah kebaosang ring pemuput pidarte minakadi pecutetan daging pidarte. Pecutetan iki patah sekadi kesimpulan. Matur suksema ring pamiarsa nunas pengampura mewah kaping untap parama santi. Selanjutnya wenten sane kewastanin tetikesan mepidarte. Tetikesan mepidarte akehnya lelima. Sane ke pertama kewastanin wicara inggih punika ngenenen indik topik utawi tema pidarte. Sane kaping kalih inggih punika bahasa tubuh sang sane maktayang pidarte sane kewastanin wiraga. Bahasa tubuh niki ring bahasa Bali raras mewah semite utawi ekspresi. Selanjutnya sane kaping 3 wenten wirama utawi tata suara. Dados teler kebaos intonasi nggih. Sane kaping 4 inggih punika penghayatan utawi pengerasa ritatkala maktayang pidarte sane kewastanin wirase. Sane kaping 4 utawi kaping 5 inggih punika wesate. Wesate inggih punika nyobihang pidarte antuk pikayun sane manut cara wiraga wirama wirasa sane kuningayang wau. Selanjutnya nih ring sejeroning pidarte punika taler kesorohang manut ring tata cara rikala maktayang. Nah yang kekepah manut ring tata cara puniki pidarte kekepah dados papat. Sane ke pertama inggih punika manuskrip. Manuskrip puniki pidarte sane kebaktayang antuk ngowacen teks. Sang sane mepidarte maksud teks rikala mepidarte nggih. Maksud teks sane sampun kesayagayang. Sane kaping kalih inggih punika impromptu. Mepidarte antuk tata cara impromptu inggih punika mepidarte antuk dadakan utawi improvisasi. Sang sane mepidarte nadaksare kesudi mepidarte. Selanjutnya nih sane kaping 5 inggih punika memoriter. Memoriter puniki pidarte sane kebaktayang antuk nenten nganggen teks. Santukan sang sane mepidarte sampun ngapalang teks sane kekaryanin nggih. Sane kaping 4 kewastanin ekstempor utawi skema. Ekstempor puniki mepidarte antuk nganggen ringkesan pidarte. Biasane ekstempor puniki kaanggen oleh presenter utawi MC nggih ning ring bahasa Bali kewastanin ukre wakil. Inggih halit-alit sapunika materi indik pidarte bahasa Bali sane presiden ningayang Bapak ring video puniki. Alit-alit dados taler ngewehin kewagedan indik mepidarte melarapan antuk wacen materi-materi sande wenten ring buku alit-alit nggih.